سلاف بوده که سردار تسیرا و بریاری لسیاستا ترکیه چه دبه؟ بله دنگی تنایی که سردار مجارمه بگومان بریارا حلوشاندنا کنگریا 38 یا جەهەپەیە کو تێگوتن کو گریدای وی بریارێژی سەرۆکاتیە بەری یا پێش کنگریا 38 vədgərە سەرۆکاتیە پارتی سەردار سۆیساڵ ئالیکاری سەرۆکی شاخە شەرنەقی جەهەپە میوانی منە کەکێ سەردار من پرسی کو تەسیرا وی بریارێ یا دادگەهێ li siyaseta Türkiye çi dibe؟ شev baş dembaş hewara ez serokatiya îro mesela Kemal Kılıçdaroğlu genel başkanı 13 sala genel başkaniyetî kir û baş nebaş bûrand û tiştên qenc kir baş kir Özgür Özel ekîba xwe hatin îro hatin bir serokatiya CHP bikir ew jî tiştên rên de baş dikir û ez bijim pêş veçir partî gelek pêş de çû vê jî malîme ev he ev polîtika he ya AKP ye yani AKP îro fekir CHP pêş de ye yê kar bikir her pêş e vê jî yani ev oyûnên he ev awdiyên he pêk anîn yani ev siyasî qarar e em bêjin ev he siyasî qarar e ne yani ya mehkeman e çunku CHP pêş de çû yê ev çend sala nehatî serokatî cabinde nehatî bi ser êkêşa ewil îro vêga vê CHP pêş e sê-çar puana pêş e fekir çi kir îro ev he siyasî ayaqa bêjin yani siyasetan ev oyûn kir belê kekê serdar ev tê wê maneyê ku niha di CHP de du beş hene niha alîgirê Kılıçdaroğlu hene alîgirê Özgür Özel hene ev yek wisa bike ku tesîreke negatif tesîrekî nebaş li CHP bike îro vêga vê rast e belkî îro pişkê milat mexdûr e pişkê gava ewil malîme mirov pişkê bi diserî lêbes ez bawerim dawiya wê paşiyê izneta Xwedê yê bin yek CHP tê bi yek yê zonin ev tişta he hîle ye ev tişta he rêgên nebaş e teotîn pêşoma girtin lêbes tê êsona wê izneta Xwedê tê bi yek CHP dîsa tê bi ek yani ez bawerim em hemî têk de em ê rînîn em ê baxivîn problem çi bitin sıkıntı sorun çi bitin em ê pêk bînin lêbes nû vêga vê malîme hê nû e malîme nû e milat belkî diserît xwe ye lêbes izneta Xwedê ya paşê dawîgê paşiyê îşillah em hemî bi yek em nû jî yekî yani em îro em rastî bêjîn ev he pêşiyat vê pêşiyat CHP bigirin ev he siyasî qarar e izneta Xwedê heger hemî siyasî partiyên îro sol partî eger bên vê tiştê qebîl nekin izneta Xwedê hêdî nikave bikin lêbes ev tişt he bu ekonomiye jî bu Tirkiye jî nebaş e ev tişt belê kekê serdar niha tu dizanî gelek kesên şaredarên berê yani belediye başkaniyê berê CHP'yê got hatine girtinê gelek bajaran yani ya İstanbul'u bigire ya Antalya'yı bigire vekî numuneştir bêjim ya Adana'yı bigire gelek belediye başkaniyê CHP'yê got hatine girtin hene lê bi tometa hatine girtin mesela hin tometê gendeliyê ne yani rüşvet û ew bikaranî ne li gora baveriya te yani dadgeh mehkeme qararê wane ne qararê mesela li ser rüşveta û tiştê wî ne lê qararê siyasî ne hûn çawa fikir dikin îro şaredariyên me hemî İstanbul jî yên Bolwê jî yên derendî jî ev hemî jî ev bawerim belkî yek di du em nabêjin lêbes ama eglebê hemî jî siyasî ye çima ma CHP tinekê masî kiriye ma îro AKP belediyên wî şaredariyên wî jî nînin hene ya mesela bijim ya Ankara ya Melih Gökçek nîne heye mesela aynı partiya AKP'de ez bijim Bülent Arın çend cara got mesela Melih Gökçek hû kiriye parsel îro Ankara firûtiye
اوج آکپلی بی اوج آکپلی بی او محکمه کاتشتک وکر نو ایرو اشهواره بجم ایرو امام اغلو زانی تبت ایرو 15 میلیون و نیف انسان گو بلا ببت جمهور باشخانی ما 15 میلیون و نیف انسان 16 میلیون انسان گو بلا ببت ایرو جمهور باشخانی ما آدای ما په چونگو وا گوت پیشوی وگرین یعنی گرتن پیشوی گرتن ایرو örgüt ما جهپه چه کس باور نکتن یعنی چونگو ملت اندیجی باور نکت پارتی اندیجی باور نکت حتی اف یا AKP مثلا اغلبه هنکس دبیجن که سردار هنکس دبیجن کو اف یک دکاره جبو هل بجارتنه که پیش وقت یعنی اون سچیم جبوی بیه که حاضری تکرن جبر بیه که جی اف گافتی آویتن فکرات چیه؟ ویا نهو راستا اف ها ön seçim mesela az bejim 15 milyon و nif insan İro amhati ser sunduqo meray da Ekrem İmamoğlu. Çiye fakirne İro kamuoyu araştırması kirin Ekrem İmamoğlu İroş Kurdajı rayostineten az bejimaş milliyetçi ojistineten muhafazakar kesim ojistineten Türkiye'nin milliyetçi ojistinen İç Anadolu hami keseci rayostinen. Çünkü millet hacekir. Millet hacekir İro kabil kir. Ama hacı yani ben peşoyu begirin. İro mesela su ek sola su 2 sola su 5 sola diploma standi hoten diploma iptal kirin. Yani ama haksızlık ya. İro az hule bejim Kemal Kılıçdaroğlu İro 13 sola mesela genel başkanlığı makeriye hşvi jitkin lebas İro avha uyuna avha peşi girtin o CHP. Avha peşi girtin o CHP. Teki serdar یکم داخویانی خود کلوچدارولو دبیجی اف یکجی شانسکه دبن بانی جهپه ده ام حمود کارن دست بدن حفودو کو اف قرار جی در کتبه لی ام کارن دست بدن حفودو تو چاواد نرخینه بی کرم ازناتو خوده ایرو کمال کلوچدارولو اگر دست به ایرو قرار ولی اطلاسفاندن مو قابل بکر ازناتو خوده دیسات بجم ام همی وگرا ام دست خود دی و پاشی ام دست خود دی پاشی ام دی هفت از ناتو خود ام شکدو نا انری از ناتو خود اف اوینا هاجی ته خراب کردن ام پیشو ویجی گرین چونگو اوها سیاسی قراره ام همی وقت زانی کمال کلوچدارولو از ناتو خود کیجک تازه بد از ناتو خود ته قرار داد genel başkanım Özgür Özelci ekip okajı از ناتو خود وگرا از باورم از ناتو خود و اودی هجم درباز کین و اش هجم درباز کین از ول بارم یعنی بله سپاسیاتت کم که سردار سویسال علی کاری سەرۆکی شاخە شەرناقی جەهەپە میوانی من سپاسی حاجت کم شواب من خوش